Tetapi tika tak gelem ngerti. Berapa manuk dia? 2. Anak nangis. Oh iya. Ada tang manuk keritung. Mas Andi. Mak buru manuk selebar dicong. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ajunan Kiai Haji Khalili Nawawi seampun molang kaula ajunan dek selerana beten kaula sangat tamul jaki. Ajunan Kiai Haji Mahfuz Ghazali, ajunan Kiai Haji Lukman, ajunan Kiai Rafi, ajunan Kiai Zainal Abidin Zaini Zubadar, ajunan Kiai Taufik Zubadar, ajunan Kiai Saifullah, dan seteja para kiai, seteja para guru. Nyuun sapora tak bisa nyebutung situng, tapi dek seteja seampun lengki beten kaula takzimi, beten kaula ngaku ngaki. Kepala Desa Pencer Sari. Iya, aku tak pencer jak meturan yo. Hah? Iya. Saya Maidur Rahim kan Abdur Rahim doang. Tepen yang metur Pak Abdur Rahim. Oke kan? Saya Maidur Rasman juga kan Abdur Rahman doang. Betangki. Cak make Muhammad Khalil tetimat Halil. Aba jela-gela tang nyam aja pentong juga kemarin. Kaula benajunan kak dito tak kira nyeting dak panas saapoi neraka. Manter saja sehadir ada nyeting ke apoi neraka. Amin. Bapak Ibu hadirin, orang mati ni kacoma beda antara dua pilihan. Teti orang celaka, atau teti orang pencerah. Teti orang pencerah, atau teti orang celaka. Saya doakan yang hadir mudah-mudahan menjadi orang yang bajra. Bajra, bahasa Indonesia na bajra.
lebur muna maskeran pah gelak bukel buken maskeran deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Barang siapa yang ingin selamat, maka berjalanlah di jalan selamat. Sera setero selamat ajalan salah. Selamat. Eka balik ajalan selamat lagi. Eka balik ajalan selamat. Yang pertama, orang setero selamat nikah cuma 2 syaratnya. Kuat jawaban Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Pasera orang Banjarsari setero salameta situng jaga lakona ateh. Nomor 2 jaga lakona beten. Ateh jaga beten jaga mun 2 dia jaga sampean bukan selamat karena orang celaka nikah gara-gara 2 nikah. Ateh tak jaga beten tak jaga. Panapa ateh? Ateh ini toro kadang ampo andi penyakit ateh. Ngatelak tatang kesoki pahaguli beda-beda bumi banyak di nak deh. Rabbana Karim. Ngatelak banyak ke tatang ke andi pah berak rasan bener-bener apa boleh tatang ke alaki pah laki na genteng sebini lo ratin minta uleng to. Tiga laki ini kata perlu genteng, sepenting tanggung jawab ki. Makin lo pati genteng kor cucur, tak kasar, praten, mbian nikah seneng ngudi rumah tangga nikah bener. Saya nikah cugan bini nikah benih karo perlu ratin ka. Napa cang lakona, makin ratin kayak mau kadung ngalaben keselaki apal-pal elang mau nasi becek je. Nggih. Tina make tak patiratin sepenting si bini mun ngaciling ka selake misem jaga tedung tepok ya deng jeding deh bunga selake bukan alis berputih bukan bibir bergincu yang kudambakan janda yang punya malu cinta karena dasi yang ku koceng kok yolok sisi begitu. Ha India mayo Mayu 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 lah Cuke sesun Darhogaman Jivan mi tu hai zara senyuting tega yang kak habin aja Allah coba gula maburu ayat ku ina grena keng muna lagu tu ko ibuda iya to ko tamil lo pepe pepe kalompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cek gelem keloni mak aku pak cek empian saya ko pai bini laki apa bini dia coba menceng terus tahu aku
buka sarung ah. Mun laki na tak cakang jak kilumi kelo ni aku pak dia. Padahal saya kopak ya kakek. Tepak kering apa dina dia. Berdepan sereng lakak dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga hati, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila istri minta lagi. Oh, biar pada iya mau diberi nyanyiannya. Wahahaha. Sengaja ku tembak tu kau tembak mereka. Ni buat tembak dia. Oh, tu kau ibu ketuk cetak di budi kau. Kau siapa? Ibu tembak apa sih kau bola aja. Oh, ibu tembak siapa tembak kau? Aja bani tembak pistol aja. Ngengki ya kau. Allahumma sholli ala Muhammad. La cepon kanjeng Nabi, ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluha sairu jasadi kullih wa idza fasadat fasada sairu jasadi kullih. Ketahuilah pada badan kita ada segumpal daging yang apabila daging itu baik semua anggota badan akan baik. Namun bila segumpal daging itu buruk, seluruh anggota badan akan buruk. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging yang berpengaruh kepada badan itu namanya adalah hati-hati. Namanya adalah hati. Makanya hati-hati dengan hati. Kalau tidak mau sakit hati, kiu-kiu kok sahab. Ara apa mi gorong itu lem celengan yo. Tej nah santre kasa. Mang lo kalau celing dia bergelak ngareng mikir pak cik genteng ngasih ceramah kau ngarahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanda ate ni kandi penyakit. Orang nikah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Mun nemu tatang kebunga ate berek, ing mun nemu tatang keruwet ate seneng. Tanda ate andi penyakit nikah. Bada sidak ya. Ema berek melekul kas ema temur gumikil. Mak tabalik secelep. Jadi kulkas ema berek pahema temur secelep. Bada. Wah, berarti gudang ngadina dia. Ema lauk roma na tingkat ema ada jedera na ongke. Dua bolo bada. Sip. Ema temur mada teng Innova, ema berek mada teng ambulan. Bada. Ema ada jeh melek tanah, ema lauk engaliaki tanah. Itu tandanya hati berpenyakit. Alladzi yahzanu li farhika wa yafrahu li huznika. Tanda hati berpenyakit kayak mun nemu orang seneng ati ni ka agulih, mun nemu ati susah abek ni ka macam nyurak ke ni ka tanda ati ni ka andi penyakit. Pengumuman mangka nempian mun andi nikmat tak usah upload rok PHP lok 1 juta tang keseneng
Tatang ke gua tak kira para caja mungkin biar ngakan bareng nyaman. Ju tatang ke paling ngocak ya cok ulin abang mekar. Tak usah ngaleng ria kan nasi kuring beti ke bingkar. Muana glowing ulin abang mekar. Maka nani binaan dia makin tepote muana gula tak kesambuk tak keton. Cak karo muana tok sepote le era pakun celeng dia. Munandi nikmat cak le kebala. Tak usah upload. Ada yang ni binaan deh. Bener. Cak umroh ke Mekah benintar macam labbaik tawaf. Halo guys, lagi tawaf. Mun andi bunga cak dah bela orang banyak orang fi qalbihi marad banyak tatang ke hati ni ke andi penyakit kullu dhi nikmatin mahsud tiap orang sandi nikmat ni kebi orang tak kesenengi bu makanya sampean mun melek emas cak dah ke bela mun ngakan nyaman tak usah upload orang yang mencintaimu tidak butuh itu dan orang yang membencimu tidak akan mempercayai itu. Cak sampean ni sekecek nemu bunga ya plut. Ya sakit ate ya plut ki ya. Atau karbon laki nah langsung caption beda aing mata na akili pah beda lagu nah wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakak. Mun bunga cak le kebela mun susah cak obat tau orang tak kepi seneng orang seseneng juga tak kira anu make beri ingat ni kaya sebeci kesampian jo mun susah sampian ngucak tompes herah da iya karo maka Nabi Allah ya ajari baku waca pun surah Yusuf innama asku bathi wa huzni ila Allah saya adukan kepada Allah resah dan gundahku. Napa saya kira sampian kebala ke Allah le alek santre hati-hati cak cara pacaran le cak cara pacaran cak ndak kalakal ring lake ring lake je le mun karo ngucap oh my dear I love you you love me you and me lap-lapan cak je para caja kocak bimpian sapora kak aku tidak butuh I love you mu yang ku butuh keseriusanmu. Laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Sampian mun lebur ka kula tak usah ki ngucap I love you apa ben kula embuk ki cokop entare penta karing tua mun gelem minta ongkule berarti lah karing laki istimewa keng mun banyak alasan kok kita anak kule kok ki orang tua pret jawab bimbian percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem labu jaga sengko nabeng tika tetapi tika tak gelem ngarte. Berapa manuk dia? 2. Anak nangis. Oh ya. Ada tang manuk keretung. Mas Andi.
mak buru manung selebar dicong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangana ale-ale santri cak je bar caja kareng laki le ya. Mun tak gelem minta cak je bar caja ya. Makilah ngocak acelak sambil akacang ngala odeng ilum peteh mun melak pedeng imata keng mun medem bedek yate. Mun tak gelem minta cak je bar caja le ya. Reng laki re re reng laki re nakal kapi le kecuali kok ayuban kok baina. Cak jabar saja le, cak jabar saja. Ayolah. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Terkadang ates andi penyakit nikah. Bukan lebur dek ke bereng-bereng saya tak pate seneng, saya tak pate bagus, nggih. Maka hati-hati. Jaga ate kaula ajunan, jaga ate mak le kaula ben ajunan selamat. Siap aja jaga ate. Siap aja jaga ate. Dengan cara apa hati dijaga? Dengan iman kepada Gusti. Jaga iman, hadirin. Orang saya yakin ke Allah, orang saya percaya ke Allah, ati ini kata kira panggempang itu pani penyakit. Sampian saya yakin saja takdir Allah, ati ini saya yakin saja paparing Allah. Tak kira iri kata tangkes lebih soki, bener. Tak kira becik kata tangkes lebih melarat, bener. Ati saya yakin jadi Allah, paringi Allah, saja kesokan Allah. Napa saya karuat debi kaula ajunan? Sateja tore pasrah akidah ajunan epon Guste. Manusia soki tak soki, manusia andi tak andi, sateja ni kampun eka sokani Allah. Mun bi Allah eka sokani soki tak kira miskin. Mun bi Allah eka sokani miskin tak kira soki. Kula ben ajunan tak usah ruwet. Sateja ampun beda aturan, sateja ampun beda tandingan dari ajunan Allah. Sesoki epa soki Allah, semelarat epa melarat Allah. Mun ate iman asampung ke Allah, dak pidana antara soki ben melarat, karena sateja pada takdir pada kasokan Gusti. Jelas? Soki ujian, melarat uji. Ujian sateja ni kepada uji. Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Mampukah si miskin? Kan beda lagu sini kalau lambak lagi. Lambak. Nika lagu tahun 90. Nika saya lagu kakak gula. Tak berjajem pian. Loh, Kak Roma Irama ta sa? Tak barca jejak tretan gula. Tak kira barca jejak gula bayi lo barca aja. Hah? Pandai ya Pak di timur, cep ke timur. Iya kok. Yang sedaja, cep ke daja. Jadi gula bilang tu, hadirin hadirat muslimin. Untuk Pak Kering apa dina dia? Penceramaan nai pongsanya, ku tak ingin ngebolot ngara. Ima ke timur padang. Mun kok dub daya timur melu tengah. Dub ke atas baik kok. Micek raja na kursi deka. Lai temu saya acara menikah ini di kursi dia. Kula nang yanda dia leso. Mun kula nyandar tedu. Mun kula nyorot ke budi dia soko ngambang. Tengah kuntilanak mun saya acara mailang soko na.
pon montro selamat tah beda berempah carana dua nomor situng jepon Al-Quran ate kutu iman dek kuste mahwal iman apa iman itu percaya terhadap yang bersifat gaib percaya dek kepereng sita padeng katengan kula tanya orang Banjarsari percaya apa tak percaya dek kabadana malaikat mungkar nakir bila saya temu tak tu mana pangkilo tu mana temuh tapi percaya nikahnya mana iman orang nikah mun beda iman nah insyaallah odik nikah stabil maka dulu ada nasi daria manusia tanpa iman bagaikan mobil tanpa setir belok kiri belok kanan lama-lama akan terjungkir bada lambat lagi bada selagu daya roh penduduk makin banyak sawah ladang menyempit mencari nafkah makin sulit tenaga manusia banyak diganti mesin pengangguran merajalela sawah ditanami gedung dan gudang pohon ditebang jadi pemukiman langit suram udara panas akibat pencemaran badekan ki ngakui kaset lah mbak mun situng lagu troy peti adu kali kaset na kinoper kalim sarong yen berdaya bener atip pengakui baterai ABC lebur mun baterai na tak kuat atip amunyi gendruwo wahai pemuda-pemudi sambutlah pah tak kuat baterai na tahun 2000 pun lambak nggih tapi lagu na esena burlebur jenabit tahun 2000 pah umber Feti Vera nyanyi na mulai auba ditekan sedikit betang kita nih ke lagu nagang ditahan biar asyik jangan dulu dong mun santri aja ngidi ngaki lagu jia lah mun santri aja lagunya sekus-bagus lagi rakat aynaya syauqan wali taibata darfata ekor lah apal kon dia tu fa'ataitu ila habibi fahada ya qalbu wa rifqan sallu ala Muhammad assalamu alayka ya oh ya Rasulullah wa kafful Mustafa kal wardi nadi are laguna santre jadi pak tak cok papa ada lagu lagi santre ni kan lagu tapi lagu na cok papa ada benak kanak selok munduk ruah mak le beda pita nak nggih jadi pita saya santre je temu lagu nak mun ape hapian pian esena lagu na mun santre lain ya ibadallah jiddu rubbadain la yuraddu la yakumul laila illa man lahu azmun wajidu Allah 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 malana
maulan siwa Allah. Allah Allah ma lana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Ini laguna santre. Mun sebenarnya santre lain pepe pepe kalompang bibir ceruk saloni mun bede janda pirang kula nambah abini. Laguna ya make janda seumur 2 bolong mun umur sebitek tak langkong tak lar kali ke puskesmas kira aku kayak cetak lemah mencret. Oh, tak mari lah. Pon montro selamat aja ke situng napa? Cek sampai ngobu penyakit. Nggak napa penyakit date? Banyak sombong, takabur, ria, ujub, hasud. Nikah penyakit ate. Penyakit ate nikah masuk neraka hadirin. Orang mun kalau tepani penyakit badan tak masuk neraka. Kula tak teman mangki keterangan bedoreng masuk neraka. Mi masuk neraka. Bitun butun malaikat. Ada orang masuk neraka gara-gara penyakit dohir. Mun tada nih berjalan kak. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang mati, ada orang masuk neraka marga penyakit dohir. Bedereng masuk neraka gara-gara tebani penyakit badan. Ada keng mun orang sing ngumbu penyakit ateh, orang ini kebekal masuk neraka hadirin. Bagu ada pun Allah. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Satu alasannya marganya. Iya margana lamba andi penyakit sengka seabojeng. Padahal masjid ya imamal mujahidin ya man nasara bikal muhaiminu laylan niltawal anamun ya'amu. Bada-bada kan ni. Salatu wassalamu alaihi. Nang tenang pakun. Padahal solawat ini namanya solawat nida. Solawat ini dibuat oleh Asy-Syaikh Mahmud Khalil Husairi pada tahun sebidak. Tahun berapa? Sebitak. Direkam di salah satu radio di Solo. Rekam naiki badak ke Masjid Ampel. Petek sebelum adzan. Mi petek sebelum adzan. Makle orang Banjarsari tahu munik kala amunyi 15 menit aki adzan duhur sehingga saya landung sabe mulai asalenan masuk ke Masjid Keluh. Malamun esor baja benih cuma tarhem saya setel. Lanceng saya baca karena penduduk padat, persiapannya itu butuh waktu lama. Sebelum tarhem ki maca aki syair tanpa waton hake kang apal Quran hati seneng ngapirke marang liyane kafir dewe tak dikateki
yen isi kotor ati akali ya Rasul salamun ya Rafi asya atfata ya jiratala ya uhailal jud ya akemi sami pendit namanya genteh macam melihat Andri ya apa teguh Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun sore bojo lanceng sebelum adzan, ndak ada macam ibu nikah. Mari nikah pas terus Syekh Musyari Rasyid. Ghibu wa dhullu taif la yaghibu. Mari nikah mas terus ngaji Quran Syekh Abdul Rahman Sudes جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا دركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Mari ngaji baru terakhir. Salatu wassalamu alaik ya basyiral huda. Kenapa kok prosesnya panjang untuk adzan? Makle seandi lako nak kening sabe bisa mulai bisa asalinan makle ke masjid. Alhamdulillah. Banjarsari duhur masjid saya berjemaah kak dintoh katelo amin Allahumma njak si amin nungku cepan pentong ngara Allahumma sholli ala Muhammad. Nikatan beda penyakit hati iman kau lebih najunan kurang kuat pramila gak dintoh mari kita perbaiki torikan mangken montro selamatah penyakit hati buang paringi soki cek som paringi soki cek cer paringi misken cek i paringi ratin mpian cek arenda aki orang lah kuleban sampian tak rati apa teka selebaran kok coba nginum deh yo ay ngedeer deh ya pai turu wan sapi kok no tempo nangang ngay foto pon jaga ateki cak ngobu penyakit iri ki tatang ke soki tuumna Allah cerek saya melarat pada baginda Gusti
Sesoki cek bong sombong itu nyampian beda hak-hak orang semelarat juga paham. Oh dina dia mun karak soro kuring mun kopi soro toto mun melarat teiling ciling karo mun soki kapi ngako tak oleh bener kiai kok mun tak bener tadi kiai kok dia jadi kayaknya ku kiai tak bener dia kok untuk pak garing apa dina dia baca butuh nagelu mun orang baik kebelah kiai tak bener dak rumah cara nampai ate sebi penyakit ate seiri ate secerai ate sesombong ate sehasut dak rumah cara nampai iman nak Allah pak kuat payakin ke Allah sesoki tatang ke jobi Allah tatang ke semelarat jobi Allah engkau seeparatin dia bi Allah engkau seeparatin dia bi Allah mun kapi abali ke Allah mun iman kuat ke Allah napa kula ben sampean ki bunga buah penyakit cek sateja pada tak rok norok sateja pada kasokana Gusti beteti soki bagus kor lampa beteti miskin bagus kor sabar sesoki masuk surga kalaban lampa semiskin masuk surga kalaban sabar king ring soki se lampa aja melarat tapi mun kanto ada ring soki cerek ge ada sebanyak je cek cerek pabalik ke Allah tapi selaki ke Allah papar caja ke Allah mun ati ni keiman kuat insyaallah penyakit ati ni kata ada kula ben sampean soki miskin tur kadang kita pikiran ke ati karena kula ben sampean ke Allah hubungan kurang semak sehingga sateja yokur kalaben manusia padahal sateja ni keampun kesokan ipun Allah jaga iman lagi orang sebekal selamat sepertama alladzina amanu orang-orang seiman atina ke Allah mun ate iman insyaallah penyakit ni kata kira beda karena tak mungkin iman apulung ben penyakit isitung ate karena antara iman ben penyakit di kedua barang seberlawanan tidak mungkin antara api dengan air bersatu di suatu tempat kalau ada api air pasti tidak ada kalau ada air api pasti mati begitulah antara iman dan penyakit hati yang iman tidak akan punya penyakit hati yang berpenyakit tidak akan ada keimanan yang hidup di hati yang berpenyakit terkaulah ben ajunan selamat dari Allah amin bon tung berdua mayubah mulai minum keluar ingat Dengin dong jelek gelak toko nampas di kayu. Pon, situng iman nomor 2 wa amilus solihat muntro selamat apa bagus lakona. Orang Banjarsari bagus lakon lagi mi temu cak bagus situng bakto sahabat matur dak Nabi Muhammad ya Rasulullah alimni amalan ajari kula situng lakoh semun bi kula kelako kula bakal masuk surga kaji Nabi bahdabu terus masuk surga iki ya Rasul kun muhsinan berarti orang bagus kakek ada aja sahabat kaifa adri wa ana muhsin ya Rasulullah dak remah cara nak kula oning bahwa kula ni ka orang bagus kaji Nabi jawab sal jironak tanya aki ka tetanggana muncang tetanggana bagus berarti mbian bagus muncang tetanggana cerek muncang tetanggana sombong tetanggana ka pasti oning kalau kuna kaula ajunan maka ada tadi usaha dak remah cara nak tetangga anilai kula ben ajunan ni ka orang bagus amin mun tetangga nilai bagus orang ini pasti selamat makanya hadirin itu wakil kaji Nabi maru al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun mun tetangga nilai bagus bi Allah nilai bagus contohnya
orang ni kemun bedereng mati kantoh mun bedereng mati mayit sebelum berangkat elang ke epekol pah bede kiai debu saksi yakin engki mayit ni ka orang Islam engki bede sini kaki saksi yakin almarhum ni ka orang iman engki saksi yakin almarhum ni ka orang soleh orang bagus engki ana apa mek parlo persaksian karena mun tatang kelanyak se bagus bi Allah langsung etolis bagus. Tapi mbian tak usah mesen kata tangke. Saya enggak ya. Engkau mun mati ke bela bagus ya. Saya enggak ya. Saya enggak ke bela bagus. Tak usah mesen. Makin mbian mesen namun tak ada karena sanyo. Pakuni kocak maling. Orang ni kamun lah bagus. Tak usah mesen bi tetangke kerasan tibi. Bener. Mun sampai beda orang mati pakai kerasan bagus. Aduh kak tuan mati mana ya. Iya lek kak tuan jo bagus aku. Iya kak. Mun ibadah nah Sabanjar Sari tak kira beda pada ben kak tuan jumun Jumat kemis lah mangkat saking dari bagus saja tahu apa yang bagus apa yang ngabini dua tak tahu mun dia dia mangka namun bedereng mate cek saksi coba saksi cepon Nabi Muhammad hadza ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Orang mati mun saksi bagus pasti masuk surga. Orang mati mun saksi coba pasti masuk neraka. Mangkana buk empian muntar mandi mayit juga lah bade sekakan de bayi. Kalau nemu bayi deh. Le. Ngarakeng cek rajana tusai. Mai temu yu bra. Bade sambo deh ya. Tak oleh yu ajo si berak benih keng banyak tusana keng lempo. Mun holil yasin make tu apa pakun 40 kilo. Mai temu tiap 3 bulan kula periksa. Atembeng norok bini suntik kabeh. Kan beda tembengan kacar wa. Norok makin 40 kilo. Lihat 3 bulan beli pole ning ke pole pakun 40 kilo. Ajalah ben sarung ngayu. Jadi mabeda katembeng abang kang yu. Ya untung gula bulan 40 kilo make abit ya tas lo apa yuk ya tas tempengan bah kan tempengan kaca juga kan tak sebel deh bagus alhamdulillah ring Banjarsari kus bagus kapi amin beda pengajian sehadir teke ngak ni karamina ya Allah kula teka yang bawa keluar lebot borok kiai jolen tutup orang cek benyang sentar alhamdulillah yang hadir janda-janda tapi banyak setua beda seumur segemi ya puntuk kai berkat ngaren pon teti 2 nikah kula benajunan hadirin bekal teti orang selamat saya rasa ajamin selamat Allah subhanahu wa ta'ala bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang saya laku tusah na iki bemate tak sempat minta sapora. Orang nikah bakal masuk neraka. Sementara orang saya atina iman, penyakit atina ibuang, laku na bagus, ibadah na mapan. Orang nikah pasti masuk surga. 2 iman, laku na bagus. Insyaallah saya hadir nikah andi kapi 2 nikah. Insyaallah bagus kapi, amin. Insyaallah ajunan selamat kapi, amin. Tersekak dinto badanah, Allahumma amin. Kayak nggak iman amal bagus iman 2 ni kutu apolong mun salah situ nggak beda elang tak terima iman na orang saya tak abajeng tak terima iman keng tak abajeng tak terima otak abajeng keng tak iman tak terima masalah keng kalau tak khosok tak apa mau kalau tak khosok tat kula abajeng keng kula tak khosok bagus abajeng keng tak khosok nikah bagus selok bagus mun khosok tapi tak abajeng khosok meneng Allah subhanallah
Apa aja kak? Enggak cok. Poton aja. Ti nama kita hosok sebenting apa? Berarti yang termasuk wa amilus solihat. Allahumma. Panitia. Tak langkong siwak untuk taki mobil. Gula ngiba siwak mungkin bu. Siwak nikah. Anak apa gula mak ngiba siwak? Siwak ni kebenidik gula ni keding pondok kak. Ding nak kanak ngapa lagi Quran ni compok. Gula mapolong nak kanak jatem ni compok. Bagian tak mampu munduk tampungi compok tem jatem. Alhamdulillah gara-gara jatem bede compok janda banyak ke rumah. Ya embuung jatem mah. Embuung jatem meruntar ke anak ang. Bacing kau dinari. Sehingga orang-orang yang tidak mampu dan anak yatim epa polong compok epa ngapalaki Quran ibriin ijazah formal epa ngaji kitab biten gula secara gratis, semuanya digratiskan. Kenapa kok demikian? Pendidikan yang layak itu bukan hanya hak-hak mereka yang punya uang, tetapi juga milik mereka yang tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Jadi long bolong bi gula akhir gula pengajian gula ngi besiwak untuk napa? Pesena siwak ni kai kebaik ekas anak-anak ni kah. Gula kan tak kira melolo saya ceramah gula ku kan gula makin ceramah tak keng pulang tukang lagu India kalak yonceng tangki saya ngucang kiong ku japan pendong kakeyu patak perasaan sekali gula saya ceramah keng saya yonceng keng pulang tukang lagu India engki sudah iya ji kakek apa India boleh kok gula ku beda penceramah tukang lagu Cina gula lah tina aki jadi gula nikah jual siwak oh bangga siwak nikah hadirin akas anak-anak se ngapa lagi Quran nikah anak apa mak siwak bulan siwak ni kesunat kanjing Nabi orang se abajang asiwak kencerna petong puluh kali lebih raja etempeng lo asi orang asiwak nikah eka gempang tebungnya bah orang asiwak eka gempang tebungnya bah jelas siwak eka gempang tebungnya orang banyak salah sangka pulang kocak siwak eka gempang tebungnya bah beda orang mati ya tak lu mati pengen lagi siwak itu rot lagi kacolong deh benih mangken apa aja ngaku siwak neka jual neka Indomaret harga nekan 12.000 kula ngobangin besar, secara besar ibri harga kolakan kan 3.000 bi kula jual kan 5.000 aslinya kula bisa jual kan 20.000 bisa sampean pakun meleh keng muni jual 20.000 depak kebungkon sampean gerunggung papan tak kaya cek larang cek lagar udah iyam dah jadi tinggal gula jualkan 5.000 untung didik sepenting lancar minta tolong cer-ceraki bini cer-ceraki bini laki cer-cer bi laki kan 5.000 empian pah ngucak komik tero kasih wa keken ko tandi pese empian mun tero tandi pese tak usah majer ngalak kor kasorang mun pah kapi tompes dia sekali tang siwa kene saya ajat melekan 5.000 nikah buka kaditung dalam selama ibu bani sebetul kaya buka tore ngibaki banyak binaan nikah cer-cer ke budi sallallahu cer-cer kaki ke budi ban serelang 2 dinar Pak aja sallallahu alaihi wasallam sallallahu Pak aja ala ngiba banyak terus ngibakan lemak sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katemor tak cari-cari, katemor cari-cari bini antemor. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Minta tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Bidaan ke senami lagi, tak milo. Sallallahu ala Muhammad. Kita lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Chandra kuliah, nanti doa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.